أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم آمين العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بل أحياء ولكن لا تشعرون. Ey 15 Temmuz'da ülkemizin maruz kaldığı büyük ihanet karşısında bizleri sala ile dirilten, şehadetle doğrultan, ey hainlerin tuzaklarını bozan, hainlere karşı gövdesini siper eden, iman dolu göğsüyle tankların önünde duran eyle, şefaatlerine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. O gece gençlerimiz vardı, abdest alarak, anne babalarına veda ederek meydanlara koşan, o gençlerimizi aziz eyle, bütün gençlerimize o gençlerin yolundan yürümeyi nasip eyle ya Rabbi.